Anya laki din! Mare, anya ngay ti baro ala kum asim mangpat. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, Mare? Sa anak pa yung nag-live ti Facebook. Ta nagbisi ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, Mare? Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Katuan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso anapatag ti time ko para ken kuana. Alawan, Mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, mare. Ay, basta. Umay kanto balay, mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas, ti ka barbaro asang pa. Wen, Mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpet a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay ammo tasaan namut na ibaga itay. Ngam sigurado anangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay agad pagyamanak iti kastaunay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga bagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na! Nagpintas mo tanday tayong padas mo, mare. May bagay unay ka. Nagmayat day to'y kulay na, Maray. Wala nga rin, mare. Dahil paglakid din, tayong manaykin ka dahil medium size. Kunak lakit din no dakkel kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang day ta? Gatanget day to'y kanjay kulay red itay. Apaw! Duwa nga rod. Mare, kakaiso na nga addainten nito nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada iti asawa na nga igatang na iti dress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan Mare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akundi itad, iti paggatang ko iti dress. Alam nga rod, saan kang ikan iti discount? Tadamit ka namin nila kay mo. Anya? Ay, sika talaga, Mare. Discountan nakmet ata ni Dua 3 tangek. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress, lakay? Maibagay abakait. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang artyo. Kit pudno mo ti bagbagak bakait. Anya laki din. Nagpintas pa na ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, no mapinpintasan ka kenkwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy ko. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, Mare. Ha? Ayun, Mare. Nagmayat ti tela ken kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatangkukan ko na di na minsan.
Dua ti ginatang ko kankwana. Red jay maysa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na laang tanangina. 450 ti maysa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Adda ka di ibagbagam, mare? Ay kwa, awan mare, ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangaro ti panag-live ni Nicole, tagkita ak mamat iti kasta address mare. Ayun na, mare. Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamat may bagay kanyak mare. Wow, nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy buya bakit? Ni, kasla ni bakla mat day ta agla-live. Ayun la kay. Nagpipintas nga ro ti Bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wen ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya langkit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti maysa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin jetalo nga in mind ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Amom maten alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya kalakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, mare. Wan mare, mapan ko man idrap, ijitersena ni bakit inga. Ha? Talo da ito'y a Bohemian dress. In mind mat ni ikang hindi kalma na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong? Wengar mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi la ko talay na dagos. Imbaka kan kuha na nga ibati na latan kini bakit ingka ti bayad na. Nagnaaki ti tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanyak, nga adda ka no in-drop ni Nicole Ijay, address. Dagiti in-mind mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat-anaalala? Apay ngamin asaan mo amapanalaen, ket in-mind mo nga road. Kwala kay. Diyan kakaiso na ngamin akwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y laang itilinding ko di Martes. Isong awan kwartak ita. Anya? Ay, kasano nga road itan? Ket ni, in-drop da ni Jay. Ay, naapo aya. Sigurado ang makapungtod da ya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lakay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaen adagos dayjay. Ay, ingkaalaan. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Asukan da agungkoy, di day dyan nga ikang. Ha? Tapay, mare. Tilansa mga min masungsungsong na dayta nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot in-drop ko ti item na iyayan ti tersena ni pakiting ka. Ngam agasam man. Aging gaita, saan na pa'y inalala? Ti salbag ba pa'y? Anya? Ay unay matanday dyan nga ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin na day dyan nga ikang. Sapis an na nga isisin na iti i-chat ko kenkwana. Nga uri naka-online man. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron, idi madama ti live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko man. Taadda nagmine. Ngam, ay na, aging gaita.
At dapay la ijayan ni bakit ingga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaan kalpasan ti talupay ngal daw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktumay. Anya laki din. Don't me kunak maning. Nasayaat man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamad gayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito'y item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo tiin main na nga innem a blouse. Naku na nga i-drop ko kanulat tayo jay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan ah. Ay, isa natin ko. Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano ay ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa Manong. Isu a 570 amin da itoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia. Ay, kwa. Alaak mat day jay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat ka itaala kay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mo't di tao. No saan mo nga in mind dagi jay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaista ki jay? Wen ka de. Makapasuron day tanga aramid mo. Siya pa yun ti mababain kapo iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain? Ay, joy minor ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain gapo iti kastangar aramidam, salbag ka! Ay na, sakitan talaga ti ulo na dyan babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa nga nalala ni Ikang dyan drop ko address si Jayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mare, Mare. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang nga nalala? Siguro akit awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako? Tani, makapasuron matikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramida, mapankalangan ije balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipos ko kidi man tirupan na iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas jengar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia, ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Tiawanan bain a babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na kan ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanukan ka iti messenger ngam pulos asaan mo mat nga isisin. Anya? Ay, una yan? Saan mat lama ka oray mat da dya tao? Alaak mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaam ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet pagin kamanda ah. Kasano ako mita da iti laklako da. No si kamet a joy miner, may stock ti item, gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da, taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapu iti panangipos na di tarupam, ay na, si kakit di tirumbang agbain, anya lakit din. May kadito yung balay mi, ang makapaasar tiro pa na. Si kakit demot, Mare.
Pangaasim mo tan I-delete mo ti rupak nga impost mo iti Facebook. Apay, ato pagbayad mon? Ay, uwan mare. Adto iti bayad ko kan ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod mare. Basta i-delete mo kumaatin post mo. Nakababain nga minunay. Naina, amomad gayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat na pailaan agsingirkin ka. Kwa. No among kumamit ngamin nga awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan maibagay kan ka. Ala, sige, mine ka mine. Into numalpas ana idrap. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan maulit mare. Ikarik dayta. Don't me, kunakmanan, ha? Ala, inkapay iyayan ni Lydia. Inkabayadan tirumpang abayadam kan kuana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya! Si kakit dimot mare. Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalangarodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko ka ni katugangak. Anya? Kat kunak man na imay ka ditoy tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik mare, apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignore mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan mare. Pangaasim, i-delete mo kung matirupak nga impose mo. Pangaasim mo saan akon nga agmamain itilakom, promise. Dayta ti maganap mo iti kastang ugalim. Hagasem man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adenggan ti ibagbagak, tamom abasol mo, salbag ka? Gusto nga rudan. Oh, naimbag kuma, no si kalaang ti maibabay ni ti kastang aramid mo. Saan man, kauray siya nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, dayto ti shampoo. Inkagdigusan. Daytoy laeng ti ginatang mo? May sa asasye a sampo? Na, di ka pa'y madgimatang ti sabon anabanglo. Uray di kabasitan la kuma. Saanen masapul ti sabon anabanglo. Jay bulanan to day ta shampoo. Ison ti sabon mo di tabagim. Anya? Kawan. Nala, inkagdigusan. Inutom day ta Iyanay mo iti makadomingo. Unay kamatin bakit? Sobramat day tan apanagtipid mo? Anya lakit din. Saan kan nga agreklamo, tanangin na amin ang agagatangan. Iso masapul nga agtipid ta. Uray siyak jay may sa asasye asyampo, makadomingo nga usaraw. Nyalaki din. Agtugaw katamangan tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya ay ti sidaan ta. Daytoy, ugot ti kamute, kan saggay sa tatoyo. Anya?
Ay, unay ka matin bakit? At damatintad ko apakitsindam. Saan kan nga reklamo? No anya ti adda isaw. Nya mo tigas to yan. Mapanagtrabaho ti tao. Awan pa'y naima sa sidaan mo. Di ka dumayamudom dita. Mangan kakit din, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Anya ngay nga ro ti baluna. Kasta mo lang Ugot ti kamote kan may sa piraso at tuyaw. Anya? Duarupit apit chay. Gusto day tuyin asidaan mikin ni Merto inton rabi. Jay mabate, iso ti balunin na inton biga. Nakipalingki ka matgayan. Un maray. Ne, nagadumo day ta pinalingki mo. Dandani di mon mabagkat day ta basket mo. Wan mare, tapno adda balunan dagiti anak ko ama panag-eskwela. Kan balunan matanan nila kay ko ama panagtrabaho. Aya. Anya ngay dagita ginatgatang mo maray. Nateng, ikan, karne, kan itlog. Ay sus, nagadumo dagitan. Wan amare, masapul ang nasustansya di pakan ko kadagiti anak ko. Tapno nasaririt dalata. Kastamatan kanila kay ko. Tapno adda pamigsa nang agtrabaho. Didakkel tinagastos mo mare. Ay, talaga akasta, amare. Iso nga rod nga trabaho nila kay ko, tapno adda igatang itimakan. Ganda daw mapaya kasapulan. Kat, sika nga anya kay dita pinalingkim. Duarupit apit chay. Si daan mikin nila kay ko inton rabi. Di mabati, balunan nanto inton bigat. Anya? Day talang di pinalingkim? Wen mare, kasapulan tagtipid. Ne, apay masapul nga agtipid ka, mare. Kat dudwa kayo mat ka ni pare Merto. Awan mat anak yo. Ay na mare, no ita panawen, kasapulan ti agtipid, tanarigat ti biyag. Anya? Sige maray, umuna akong tagdardarasa. Sige, mare. Ay, apay matakas jay ti angot ni Mari Nora. Naangdod. Kasla saan na nagdigos? Among bagay, masyala ka ni pare Merto. Ngamay, may sa piraso o tuyaw kang nagbasay nga ugot ti kamuti ti balon na iderda. Anya? Uy, masyala nga raw. Iso nga, impingaya ka ti balon ko. Kanya lang ko makayat nga sigan. Nga mamangan nung ibaga na aliklikligak. Apay aya? Ay na, nagangdod siya. Kasla day tayo ulas anadulpoy. Hay nako, anya laki di mo to. Anya? Unay kataulis sa nadulpatan. Uy, as dyan ti angot ni pare Merto. As day ti ulis asan analablabaan iti mano abulan. Ay kat ibagam alakay. Ang tay na alumamaya pa nakisarita tapno saan amabainan. Mabalin makiday, bakit? Uray siya, nadlaw ko matdayta ka ni Mari Nora, tanagra na kami idya palingki di agsapa. Sa bali ti angot na sika, naangdod. Ne. Abay, kanya ti mapaspasama ka lagi dyan nga kasawa. Amangan matdo tipidan amin ni Mari Nora, ultimo sabon na pagdigos. Tapati si daan da katipidan na pay. Nya. Hay, anya laki di mo tan. Mangantan, nakaidasara ko. Anya nga iti sidaan ka bakit? Pichay. To'y talaan? Wen, Unay kamutan. Pichay asin mo bulagat. Huh? Kaya't mo sama tamataya kaun. na sasawam mo. Apay kumaamatay ka. Kasano? No saan asin mo mulagat a pichay ti pasidam? Nagpasit nga ugot ti kamuti kan may sa piraso atoyo. Idin to ta mabambanugak nga agtrab-trabaho. Papanan lang ay no jak matay. Ay na nagadulaki din ayang ibagbagam. Katagpay sumat. Abay, pangit-ipanamayat ititid ko asweldok. Tadi ka man lang makagatang iti naima sa sidaan. Agur-urno nga. Anya? Wen, iso adi kan sumanao. Mangan kakit din. Mangan ka, siksika. Na, Di ta ka man lang ang suron ko. na, papanam ka rapain. Ha,
Hoy, Martaw! Martaw! Na, di nakinkaskason ti salbag a lalaki. Day, si kamot gayam anak ko. Apay akas na ti itsuram. Kasla ada kaguram. Ay, maruruda kaya asawak nanang. Ngala, umunag ka. Nagyamanak nanang. Apay akaguram ti asawam. Kasano? Di man lang makagatang mat itinaimas asidaan. Tipidin na matla amin nun. Na, apay mat akas di ti asawam. Apay, saan mo ay nga itad ti sweldaw? Apay akas na ti angot mo. Ay, di kan sa magdigdigusan. Nagangdod ka anak ko. Ay, dahi tapay ti may sa apakasarunak nanang. Tipidin na amin. Ultimo sabon na pagdigos. Pati shampoo. Agasam, may salang asasyete gatangan na. Iyan ay ko kano iti makadomingo. Kasano asaan nga umangdod ti tao. It-itid kumat amin asweldok. Diyay pagpletik amapan ka nagawid ti itid na. Ay, saan ada saya at ti kasta. Makan, kas kada sabon na pagdigos, tipidan na. Eh, jakam mo nanang. Kunana mat nga agururnong ka no. Iso akasarita yung man. Mala, bayam tamapanak to balayo inton bigat ta kasarita. Akat, saan ka pa'y ngarod anangan? Saan pa'y ananang? Kasano makapangan ka? Kat simumulagat apetchay ti pasango na. Mala, mangan ka dito yan. Dandani makaluto ni tatang mo. Ay, anya lakit din aya, ti asawam. Yala ama, iti sida anje asawa. Ay, saan tatang? Bayam nga agsida iti simumulagat apetchay. Adamot igatang na itinaimas sa sidaan. Ngam di mat gumatang. Yala, kitadaking ka, anak ka. Maumaak nga rod. Makasipsipatak yan. Saan? Di mo kabkabilan di asawa. Pulo sa adyak kinabkabil ni nanang ma'am. Uwan tawan mo ti madingar aramidan ni nanang. Husto, ni tatang mo, anak ko. Saan mo kabilan di asawam? Saan nabaling ta umayak to di balayo inton bigat ta kasarita? Mala, agawid sakit din tarabin. Alang arod, nanang. Katagyaman na kitin pasidayo Itala ang makaramanak manan iti adobo a karnit baboy. Makatawan sa na puro bulbulong ti paspasida di asawak. Ay una yan di asawa. Yan laki dahi. Ala, inak nga rodan, tatang. Nanang. Kat na agyaman ak manan. Binigat lakit din nga agregreg tinagango a bulong. Makapasulit ti kanayon nga gwalis. Mare, imbag ta nakita ka dito'y paraangan niyo. Apay, maray? Umay kalakwan iti bangbanglo, lotion, sabon, ken shampoo. Ay na mare, awan ti igatang ko kadagita. Ngamin, agtip-tipid kami, tagur-urno nga. Ay, saan adakis ti agurnong mare? Ngamsan mat anasaya at no sobra ti panagtipid mo. Nang runa iti makan, ken iti personal a gamit yo. Kas kuma iti sabon na pagdigos, shampoo, lotion, ken bangbanglo. Kasapulam dagito, itapno na banglo ka, mare. Anya, nay, apay, nabangsitak, maray? Ay, kwa, mare. Santa gumurugura, Ngam, madipay ti payod mo. Nagangdud ka, mare. Anya, ay grabe kamit nga agsa umare. Ang nalaki din. Ay, pudno ti ibagbagak, mare. Apay, di mo matlaw alikliklikan da kadagiti gagayam ta. Ngamin, di da ka numaanusan ti angot mo. Siyak lang ti makaanos ken ka. Anya,
Wen, Mare. Agdigos ka. Agsabon ka iti nabanglo. Agshampoo ka. Proper hygiene, tapno nabanglo ka. Anya? Sige, Mare. Panawan ka. Panunutam dyan bagak, ah? Napanan tidang nga. Kuna maala no nabanglo. Anya laki din. Da kayo matgayam nanang. Sumrak kayo ah. Ay, na yan. Anya ti angot na ti balayaw, naghangdod. Kun uray si ka. Naghangdod ka. Nagpadaan yun nga agasawa. Grabe kayo mo nanang. Katwan mo. Apay, di yo maangot ti bagyaw. Hindi kay mabain akas na ti angot yo. Nangro na ti asawam. Mapanag trabaho an agangdod. Di ka mabain alikliklikan na kayo dagiti tattao. No kasta talagaan ang dodak nanang. Katwan, nya laki din. Apay, pangip-ipan am ti kwartayaw, takas taunay ti panagtipid mo. Kuha nanang. Aguro-urno nga. Ibang bangko. Ay, no kasta. Pudno di ko na ni Mari Meli na ang dudak. Mayat ti agurnong. Nga mangibati ka mat iti igatang yo iti kanan niyo. Kanda duma ka sa pulan nyo diti balayaw. Anya ti Serbina nga agur-urnong ka. No agsakit kayo mat, tawan sustansya ti kanan niyo. Kan masapul ana dalos kayo iti bagiyaw. Maawatam. Niya lakit din. Una nang, mabiit la ang tamang timpla ak iti kapiyo. Agkape kayo pa'y sakbay nga agawid kayo. Nay, adakan bagat. Nagbit ka man. Wow, padyak maanusan ti angot ti balay anak mo. Ti angot na. Ay, jak ma-explain. Nagangdaw. Amom di ulas amano abulan asaan analablabaan. Kas jay ti angot na. Naduldulpot nga ulas. Anya laki day. Epay, saan nagdaldalos ni Nura? Uray agdalos no nagangdod damot nga agasawa. Di maalyan di balay da. Pauray agdigos ako nada. No di damot agsabsabon. Di nagangdod dalata. Yan niya laki din. Ultimo baso da. Nakalanlanit. Takasanaw. Awan sapay di paginaw da sabon. Anya ka ti serbi na agtrab-trabaho di anak mo. Di na pa'y makagatang ka nagiti kasapulan na. Nagbali na nakakaasay di anak ta ini ng asawa. Nagbalin pa yung nagdown. Yan yung laki dahil. Number lang mat dahi ti umawawag. Sino nga ta dahi ito? Ay, sungbatak man lang. Hello? Hello, Maray. Interay mi dito ospital ni Pari Merto. Kalahatan na talimudaw, Maray. Anya? Ay, sige pare, itaw mayak. Sa dinong ospital? Apay, anyat napasamak lakay. Mabisinak ngamin bakit? Idikwan, nagsipngat matan ti panagkitak. Idi makaputak. Nadak matan dito ospital. Agkapsutak nga agtrab-trabaho. Anya, kahit anya nga iti ko na di doktor. Mabalin ka nun arumwarak. Inresitaan dak lang iti vitamins. Tapno pumigsa ka no ti bagik. Kan masapul ka no ang mga anak iti na sustansya. Kaadwag ti mga niti prutas. Sorry alakay. Sorry at alaga.
umay kan lakay tamangantan. Ha? Adobo a karnit baboy. Chapsoy ti sidaan ta bakat. Wen lakay, manipod ita. Kanayonan anaimas ti sidaan ta. Ah. Saan akong nga agtipid, tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Kastamatan agumatangak iti sabon na pagdigos. Shampoo. Ah. Saan tan atipidin tapno na bangluta. Gusto di ko na ni nanang. Nasaya ati agurnong. Ang masapul amang ibati ak iti gatang ko kadagiti masapsapul ta. Agyaman akta nakaamiris kan bakit? Umay ka man, taara kupon ka, takadigdigos mo. Makapasalibukag. Kanayon ka nga arakupon itan, bakit na nagbanglukan? Sana kas idi, akas taunay ti ang dud mo. Kas kalaulas sa anadulpet. Agpada ta, uray matsika. Nagangdud ka idi. Ngam ita saanen. No idi ket kasla ules anadulpet ti angot ta. Ita kasla ules akalaba with fabric conditioner. Sana dakas jagurnong, ngam sanmit anasayaat, ti sobra apa nagtipay. Nangruna iti makan, ken pang personal agamay. Ay, anya laki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sigud mat asaan ka marabrabyan nga gawid. Itama na kanayon ka mat na marabyan. Sa dino ti papapanamaya. Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun ang tagayam adar aramida makalukwan. Manang ipapan kamay bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mong. Apo, kasta ti kaadwan asa o dagiti adda aramid na. Salbag ka. Anya? Mamwak lang nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramidik ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, unay. Anyat orasan. Ha? Alaw na magaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga minasapsapulin ako ni bakit ko. Sigurado nga agungit na siya. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ha? Ay, kuha bakit? Sorry. Tagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan naklaan. Sapay la kumatapod no day ta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babae. Putdak day tararagsakan. Anya! Agasam man mare. Agkaida kami ngam kas jet ibagbagana. Anya? Isungamok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600. Kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Katpaliiwam ana imbag amare. Amangan mat nga agtagtagainap laang ngagpaisaw. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iswa na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang pudno nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat talaga no kas dyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din.
Salba ka Samuel na jay. Ibukbuking naman lang nga ron di bagbagi na ah. Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwartana ta agawid kanon ni Samuel. Ah, anya. Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae ti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Ang mga no adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, ha, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Huh? Nagpintas ka? Isukat ka kidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka, tikas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kanong adda talaga ti babae nila kay na, potdan na kano ti raragsakan na. Isu nga ganan nagkamat, no di mo kahit nga aramidak kan ka tikas ta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Dayta nga ron ti pagparparikutak iti kastaunay, Mare. Kasanungay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, Mare. Ay, saan kumamot akas tatibagbagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la kuma. Sapay la kuma ta saan apud no ti atap ko. Nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramida no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Oo, nani. Agawid ako, tani. Rabimot una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, honey? Kita amat ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apa nang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pannaturog mo. Saan na maulit da jay, honey? Saan? Ala, agawid ka nga rudan, honey. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yun, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pa lang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag nga pa'y sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kita di trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan at nga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo iti trabahom? Ay, kwaba. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni dayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tandi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi, day. Ay, tung pala ang data Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbaliksam tinaga na day Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kunday tararagsakam! Anya? Anya? Nagawid nila kayo mo abaliktad di kawas na? Wen mare, tiawanan ba na Samuel? Baliktad
Tagkit din ti kawas na idinagawid idirabi eh. No kastamit lang. May isa lang, di kaya't nasa hunday tamari. Anya, At babae nila kay mo. Agas naman, itida mo, balbaliksan natin na ganda ya Jenny. Sa ita ay nga, baliktad matandi kawas na. ay makapasin na ay talaga mare. Jakon amo no niya ti aramidag kan kuana. Na di mo pa ila pinudit tiraragsakan ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na giti inaramid na. Una yan. Abay, urayan pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na nalagi din, ahoy! Ay na mare, no para kanyak. Kasayaatan nga aramidam paliiwom ana imbag ti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tanga aramid na kunak tumag. wen mare, ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matyar aramidam. Si kamat ngamin paray. Anyamot tanday tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, dahi tangarod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, yan niya saan pare. Mabutbuto nga arod pare. Amumutin ni bakit ko. Noan niya timbaga na, aramidon na pare. Madlagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika. Sardengam ngamin day tangar aramidam. Ha? Ay, kasano kasardangan? Ay, ayatak nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin? Tadang nga rod asawam. Agsis ka lang nga rodeng. Ngam si kamat lang ti mangibuk-buking iti bagim. Anya lakitin. Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sos, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babae. Kabayatan ti panaturog. Ay naanya lakit din aya paray. Ay, naskyon nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, hangi. Wenhani, itay pa'y Nangan tamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawang. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wenhani, kanayon ang agan-anad para kin ka. Ala, inakngaro din ha. Wan, honey. Da kamat gaya man Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin. Isa nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Ay, apay nakapanti ka man na nagawid. Aha. Sa pagkakit ni, nakita ka itay bigat ang nagpalas, nakabrief ka, nga maita ang nagawid ka, nakapanti ka man Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kun nga da talaga babae, masalbag ka. Ay, bakit? Bakit? Ang puno ka, nagapu ka iti ayan ti babae, kasta ka di. Agasin man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo, iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nang day pang putad ko iti kukom, salbag ka. Ay, anya, ay, pangasim man yan. Pumanawag pa lang. Delikado na ito yan. Samuel! Ang supli ka! Samuel!
Pangasim pare. Dituyak mong pailain. Oh, na yan. Anya ka lagi din, pare. Anya na itang araramida maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irugwa na itayin ti unga na kahit. Basol mo madlang, pare. Iti damo. Balbalik sa tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Maruno, nagawid ka abaliktad ti gawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Papay dayay. Yak malaki na si puta na napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon, pare. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklamon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nito. Ang mga nuanya pa iti maraming na kanyak dayay pare. Anya? Kasano ako no po din lang agpay so tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon, pare. Agawid ka kideng, tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukuan mo day tararami daw. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumparita. Anya, lakit din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi, mare. Saan mare tapim manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pala binutad, tagnakam. Putdag ko matalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief apim manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi. Nakapanti matan. Nyamit man. Napunuan ka talagang kankwan, ah. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputdag kung tiraragsakan na tapno sumardangan nga chichiks. Hay, una yung ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong tipudno. Pudno day tamare. Maistress nga rudan. Gapoy tikas jay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabagtalawon, di awanan bain nga asawam. Talagang aramidan day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Jakon maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ijabalay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot dan tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko ng ni Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nagkawis ni Samuel. Iya arubay ang tibalayda. Ijay nanto kano nga alaan. What? Gusto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam di babaero nga asawa na. Anya lagi din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka. Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Maruwam ka kitni. Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant chicks mo, no asino man dayta. Nauma ako ni tikas tang aramid mo. Pumanaw ka, no di mo kaya tapot, dat na itararagsakam. Alam mami na kawis mo, kat saan kan nga agsubsubli pa dito'y balay. Mala pumanaw ang karutin bagay. Inakaw! Saan na ka bakit-bakatan, tamakaruro dadangdanggan. Salbag ka kitin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.